Ja, comarche, c'è sono buone. Buondì, buon on. Oggi vi ora un po' oltre al studio ci usito. Ok? È il nostro lavoro da fisica. Al mini sguardo d'oggi voi non nada manche per temperature. Ma c'è in temperature, insomma. I maneggi per lunghezze se vanno grazie al metro quanto lungo c'è. Per esempio, che la mesa ha una lunghezza da circa 1 metro a 43 cm. Per la temperatura è che è somigliante. Semplicemente non con metri e centimetri, ma ben con grossi Celsius. Il termometro dà in 8 grazie al svedese Anders Celsius. Ella vivia avanti 300 anni in Scandinavia ed era tutto fascinato da temperature, da mai da roba fredda e giusta. Anche da let's tempo dava una vot per misurare quanto freddo mi senza c'è. Anders ha perché pilia in glas lung, mes ein argent veif, quecksilber, in metall liquid ci va da part, shall vin scaldò, e va insieme si sperci vin più freddo. S'orientò al veda lava. Votec si lava gela, al mes il sis glas lung e definò che è nossa nulla gross. Ed il moment no ci lava boglia è 100 gross. Tranterant al fac scut il meter strecciz. E na scia era il termometro con gross Celsius. E quella regola vale in fine oz. Da mai ava gela e di dat Gletscherlande en turn nulla gross. Che constant. E lava boglia per circa 100 gradi. Che se vanno oggi controllare? Ja, che constant. E se vets tiene in ciela più fredda temperatura ci dà, insomma, minus 273 gradi Celsius. Non è freddo. Più freddo soll mi anche nicr. Perché l'aria dati una massa atomi e molecole, ma particole fitch piccine ci si muovono in tutte le temperature. Der chaudes fitch spert e der freddes plan. E der 273 gradi minus si muovono in quels insomma bet ple. E perché soll diventare più freddo. Tutto der chaude. Lo dati in confè. Il Sudei, per esempio, è al centro 15 milioni gross chaude. Ciel de vai a dire non dec freddo. Ci aveva l'impressione che i specs gelen bunamente. Ferdaia. In cizze termometer era nulla gross. In oltre de era agreabile. È un po' più fresco, ma bene comparare con avanti. Puspe il cizze termometer era puspe nulla gross. Sto da tirs, era un po' sul strada, ma so che proprio essere ci persentia nulla gross tutto. E ne da ciot e ne da bec. E per vedere la scinumnada temperatura sentida. Per tudest, gefühlte temperatura. Nostra temperatura del corpo è intorno a 37 gradi. Der circa 25 gradi en sentinza bene. Ma la temperatura d'ora è usa durante l'inverno più bassa. Per cui troviamo soluzioni per avere ciot. Il più semplice sono stias. In più, vengono però una vetta d'aer ciot ci des intorno. Che la va studiata del nostro corpo. Simile scutter una pigna. Schal vent boffa però, l'ura boffler da vent che la vetta d'aer ciot e da aer frei driva wieder nostro corpo. Nos veins, malgrado che nostro termometro muos in alla stessa temperatura, tot un dandet ger più freit. Conosceis forse di col velo. Ens co partir is ence tot ok. Ma da lum che clapais un po' in sveltezza, vais frei als mems. Ecco, la vetta d'aer ciot va in buffeta da vent. Il secondo factor che ha influenza sulla temperatura sentita è l'umidità dell'aer. L'aer umid vuol dire aer cum gerova transportesce melder temperaturas. Se l'aer is umid e freit, lura transporta l'umidità da vent l'aer ciot.
nus clapains beschwelt freit. Et, also mel grof stias Jots l'impression ch'el freit giaia tris pell ed ossa. Otter der Eier Süd. Quel contegna fitch po civilität. Ed usche ne pudains negosche schwelt leir Jot in turnus. Usche po esser c'è vains freit il space con 5 gross, intent c'è vains culs istess stias, mein freit sch'el termometer muossa dort nada gross. Ja, schon nie dreht. Was ein Wein. Was sind Sie für Schwänze? Gebung. Oh, die Verteilung. Was ein Wein. Was ein Wein zu fahren an der Wand. Im Viren soll davantar 10 fragt Gott noch in Schweizer. Okay? Welchen Gal oder Wand, man ban ihr ein der Wand. In oxischen Stoßen darin cheat ein den Engels bifragt, lies de Louvrar an Schweizer, nur ci da 30 roter. Da Keiko. Bomo pizzas geladas in glats. Tots els produts gelai que nu se ven comprar en una de les filiales del Coop en Svizra, einen prem Steikau en el magazin central a Schaffisheim, el Canton Argovia. Da cauna ven van minche di rodom 30 tschun autos de vicira plein produts gelai per fornir tot les stizuns. Per aver plats per tots els produts gelai trovi per quei una gelantera gigantica. A Zupau en quei baghetg se sanflela. Ella hai 39 meters alta, poi è sci alta schinclucè, ed en ella hai si adina tutina freit. Minus 23 grads. La pli gronda part della lavur vien fatga de roboters. Ne ven dal gran magasin sur parter si mincha carga per mincha filiala. Tot automatic. Tutina trovan tons process in a controlla. Ed al chef della gelantera hai Stefan Moischke. Wir sehen auf diesen Anlagen, ist jedes Viereckli ist eigentlich ein Karton oder ein Palett und das läuft. Und wenn wir hier zum Beispiel sehen, das ist jetzt gerade gelb, das ist eine Störung. Das heisst, der Anlagenbetreuer geht her, schaut, ob das Päckchen richtig dort ist, es wegnehmen, es richtig her tun oder schaut, ob wir schon einen Defekt haben. Moment d'acziun per il Vallon. El tira insieme con ses collegas las maschines ed ils roboters e la gelantera gigantica. Os fa una maschina che parte si le scatles problems. En cau ai si mo giun grad sot nul. Pia quasi un cal compreau con ils minus 23 che specchiano nus. En quella parte della gelantera vengono ils producs cargais in cars che van suenter con ils autos de vicira en las filiales. La Station finale an der Partition che plai al Meier al Vallon. Das ist so die Endstation. Da geben wir so wieder Feinschliff und dann geht es einfach mal weiter und im Laster rein und in die Filiale. Das ist so mein Favorite, eigentlich unser Endprodukt. Os veni proprio fred, minus 23 grads. In quella parte della gelantera vengono tutti i prodotti insieme che vanno suenter per scaricare. In una grande halla plein machines ed il Vallon tot per sulz di quella temperatura. Se se begiaso senza cei, pos quel spert mal si dir. Sicherheitstricks ist sicher mal mein Totmann-Alarm. Der lässt mich eigentlich nie im Stich. Sobald jetzt mit mir irgendetwas wäre und ich reagiere auf den Alarm, länger als 40, 50 Sekunden je nachdem, dann werden meine Kollegen, also meine Arbeitskollegen, werden eigentlich automatisch einen Alarm bekommen und der wird im dümmsten Fall nach mir gesucht. Aber ist noch nie vorgekommen, eigentlich sind wir eigentlich gut mit der Sicherheit vorwärts da. Vinavon astan els mal uvrana 20 minutos in quella ferdaia, a lu per silmeins 30 minutos il dretg de se tenesi el caul avon che torna el freit. Ai dat denton tutina dis no che il Vallon al forza buschi fit. E per letz a el in trick. Mein Mastertrick, wir haben hier viele UGs, also Unterstöcke, im Lift schnell ein bisschen Fitness machen und dann ist alles wieder gut. Ed exact atrás a schein zule vai o sella davosa stazione. In a hala con crunes stocca si sot tech plein palets. E cau ein roboter gigantigen in azione. A naturalmein ai si e cau minus 23 grads. Cic lavura scol Vallon di per di en quella ferdaia hasta bovinuidi si freut. A Vinavon sa letz per fin esser in agit. Also die Kälte hier drin ist eigentlich der nächste Arbeitskollege, so gesagt. Und ja, Bade in die Berge wandern, also es spielt keine Rolle, ob warm oder kalt in der Freizeit. Wir sind uns daran gewöhnt.
Dovrà di per di de temperaturas lunch sotto 0 gradi ai si dir buon job scobiar auters. E grazie al Vallon a ses colleghe se vai nus guder la stat in glatsch freit da tota caliv. Oh, se si vede tant fregt, schei wecken se cicciot. Forza, in cicciot. Che una buona idea. So, dan perozz, anche una bella sera, a regger taglier. Ciao, Sammy.